Meda CNN so me mwakwaba medindi efia amankwa tamaklo ye kasa for ovarian cyst ho na wohwe mu nyina ye di nkomo bebre ye na ye hwe complications se bia wa hunu ne doctor abobo so nyina no wayi wani ye hwe nsunsanso a ewo so aseda na ye endpoint homeopathic clinic for dia o madaroma eno so ya sineme di dwumade ba ne Dr. Penny ye woni nchen a oni ye edi enkomo atuyemfo akire yade Shannon Somaye, Emede. Dog and see an assay. Ye more quaba. Ye complications, say war ovarian sister. It be one who signs and symptoms are more so natural. Ye pay attention. Well, your cause ovarian sister said yes, you didn't come more away in be no be one the first time I would see any dear. You see in sure itina oba awodie oba nkusua etimi mama bebre obi ha ofelese wanyam na asai enso so na nya no a buha na ema ne bofono no tetentesu ne menses timeteko bia be bosome be miensa nsia na aba wayase bitima yekutu sade obi a wonyam so na nya nyinsan bo so tetentesu utimi nya morning sickness ana morning fever ofelese obofono o fele nauseated ne saa no mani nyina ene ye kan so ovarian cyst no na ye ka se ntakramo akora timinya ema se bia kokko bi wo kora bo se de kosua no wontimi enhwane saa na wo so wo ovarian cyst no so no etimi eye wo na ho sunsanso a etimi ede ba wo ovarian cyst na wa anhwe ho asamanka first of all etimi delay ema bebere awo na omo ahunu ntem kora de etimi di omunya amanyinsen kora bi mba nti infertility eya de ba kwa ovarian cyst no etimi ekofa eba timi ya sha ase me kan se ade ba kwa mama edi manya omo pa awo a munya no bebiri no ano eye ovarian cyst na obi wo so a na ne cyst no na akwakoye cancerous type ye be kan se malignant type of cyst na no hunsunsanso no ye huge eno no timi kwa deadly ye obi wa ye be kan se obi edie no ensuo ntimi gina wo bebiri na abnormal food na ayese abota na oba no ho abaka so onyem be 9 months to ba bi wa bo hu nafu no nafu kakraka so oba onyem be 9 months ti na mne bi etwa mu obi wa utimi ka se obi wa yes wanyem be 2 years yes obi wa wanyem be 3 years wontimi enyemi ni bebiri no ayade bebiri no ayade enye nyinsen angadansa cyst ni bi ne timi de ba ndo obi wa okra no atima na yi no ovaries ni yakase sa no a move from its position in the fancy ovarian torsion and the complications of it any obi e can say cyst rupture and I say ovarian rupture e no obi ha ne de no etimi yakase sa na ne de no apai na emma internal bleeding say ni oba na ya rache na nko hospital ntama obi straight up say ne de ne pai enwunugu ni mu a na say moja no obenya bleeding in within say an rache sa oba na amfa na nko hospital ntama na just say iwu wan hwe ya okwa obewu ano these are the complications of it now apart from that no say bit my deadly no bebiri no ano emma ne bebiri no ano emma omo intimi omo ovulate because wo ho na bosumi be nsia omensese ma bosumi ntre omensese ma ya you are not ovulating inti no nyinsen no itimi etwe no ekwa akiri na ewo tema bebiri ma bi mu timi efele so wo yare ofefe enya chese etimi edom kwot bia bebiri etima bi wo kwa nsuo timi gugu omo oba bi wo se menya infection a de bia menya infection obehwe mu no na ovarian cyst na decide ne ba na bo se scent no ewo na obi wo kwa woni ni kunukura ehia it complication ni bi no yawo kese pa na so woni be ma ehia bo se moja edi akire nti we mu nyina ye wo haw se wonya ovarian cyst no a mama bebiri no ano etimi dey go through na endpoint to be part clinic ye free scanning for sa ma e kosa atibia imu into ba be your lab any scan no dey obe free na lab no na e bia nipa de se no obetua which is between 200 to 300 cedis na ye de be yes ad na man to be so hunu the status of say wo sa condition na so ni sa condition bia de ya na lab and scan ye betimi de hunu say wo sa atibia imu ne endpoint wo kuma say takra de tema Techiman. So person for endpoint here. 0244 86 70 68 0244 86
7068 0244 86 70 68. And I say, Dr. Duboate na wote ne kind of friend is see na obejo so na dia ka fa ho yi ene bibi a kire wadwen no ontio endpoint homeopathic clinic wada roman ye de bro chena so adepache ne won kwa sa ka ye ho sima num 5 minutes ne ye di nkomo ye wie kora wo ovarian cyst no ho ye da say